begin to eat the dust, the dust of Baja California. It's a great pleasure. It's a great pleasure. It's a great pleasure to have all of you here today. I thought you all might begin your tour here. Lepo pozdravljeni na 15. mednarodnem tekmovanju mladih plesnih ustvarjalcev Opus 1. Opus v Celju poteka že 32. leto. Pred 15 leti se je iz nacionalnega preoblikoval v mednarodno tekmovanje. Najprej bi se zahvalila celjskim mladim plesalcem, ki so pripravili letos prvič ta pozdravni ples Opusu in njegovim plesalcem in seveda tudi vsem vam obiskovalcem in članom žirije. Glede na to, da je zadeva mednarodna, bom nekatere stvari povedala v angleščini, nekatere pa v slovenščini. Tako bom presodila, da je nujno, da pozdravim vse goste, ki so danes tukaj z nami. Najprej bom pa šla lepo kar po vrsti. Najprej bi predstavila mlado žirijo. To so 3 člani, stari toliko kot nastopajoči, ki bodo v vsaki kategoriji, se pravi v kategoriji M in L, zbrali miniaturo in ji podelili priznanje in bon za poletno plesno šolo. Člani naše mlade generacijske žirije so Ivana Ravnak, Lara Pustinek-Miočič in Erik Šmit-Vrabič. En aplavz. Potem imamo, če gremo po vrsti, tukaj fotografa, ki tudi vsako leto zabeleži te krasne miniature, ki se dogajajo na tem odru. Za odrom pa še skače moj sodelavec Tomaž Črnej, ki prav tako dela iza odra fotografije, ki bodo vse objavljene na naši spletni strani in na naši Facebook strani. Okay, then I would like to say hello to our international jury, which consists of Magdalena Reiter, Sandra Mann and Xianan Ku.
Potem bi rada pozdravila tukaj Matjaža Fariča, umetniškega direktorja festivala Fronta sodobnega plesa, ki že 18 let poteka, letos bo 19, ne? Ki že torej letos 19. festival Fronta sodobnega plesa v Murski Soboti, konec avgusta, začetek septembra. In Matjaž vsako leto povabi nekatere izmed miniatur na svoj festival, kar je izredna priložnost in za kar smo zelo veseli, da to nudiš tem mladim plesalcem. Tako da hvala, Matjaž. Gremo kar po vrsti. Ta prva vrsta so sami ljudje s funkcijami, ne? Potem imamo v funkciji kritičarke, tukaj gospod Daliborko Podboj, ki ponavadi napiše prispevke o tem dogodku na Paradi plesa. In pa zraven nje začetnico tega opusa, kot sem rekla, pred 32 leti je to začela moja predhodnica Neja Kos. Potem pa me je presenetil danes še pomočnik direktorja za program, Tomaž Semetinger, ki smo tudi veseli, da je tukaj z nami. Rada bi se še zahvalila Igorju Sviderskem in Geji Rjavec, ki sta pripravila včeraj že z mladimi plesalci to impro zadevo, ki je otvorila ta današnji dogodek. Sedaj pa predlagam, da začnemo. Najprej bomo začeli s kategorijo M, to so mladi stari od 15 do 18 let, potem po kratka pauza, potem pa sledi kategorija L. And I also have to say, I'm very happy that we have also dancers from different parts of the world today on this stage, and of course also our Slovenian dancers, which we are very proud of them. Okay, so let's start. Yeah, okay, thank you.
And so you're free. So happy birthday.
Here and now, before earth and sky, we stand. We feel the blessing of your infinite love in our bones, in our blood, in our breath, in our hearts. We open our eyes to see beyond what we have seen before. We open our ears to hear what we could not hear before. Beyond limitation, beyond the beyond. We feel a new story emerging from ourselves and rippling out into our lucid bodies as waves of love remind us of who we really are. Dissolve us into what we have always meant to be. And the layers between us and who we are meant to be fade away. And suddenly we realize we are all that we dreamed we could be. To see